iako je bila Nemica, nije želela saradnju sa okupatorom. Izbačena je iz porodične kuće i kraj rata dočekala je u porodičnim vikendicama na Dedinju, odakle ih nove vlasti izbacuju. Uzimaju svu imovinu, kuća njegove ćerke Jelice postala je rezidencija Josipa Broza Tita i parcela na kojoj je Tito sahranjen, odnosno kuća cveća, takođe bila njihovo vlasništvo. Bila je ovo priča o čoveku koji je zapošljavao neverovatnih 50.000 ljudi, započeo izgradnju elitnog naselja Dedinje i bio vlasnik gotovo čitave neparne strane u Knez Mihajlovu. Danas bi njegovo bogatstvo bilo procenjeno na neverovatnih 17 milijardi dolara, što ga čini jednim od najimućnijih Srba ikada. Veliki vizionar, graditelj, humanitarac i čovek koji je utabao put preduzetništva u Srbiji. Miloš Savčić.